Hey guys, it's PJD and welcome to my YouTube channel. And on we'll go. For today's video guys, hintayo pagpapatangan dagitay ni eksena iti uneg ti jeep. Kasabay tayo nga gyanan dayta. Gusto ko lang sabihin na kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, mag-subscribe ka na at wag mong kalimutang pindutin yung til-tililing or bell button para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. At kung mapapasin nyo itong background ko guys, ito yung kubo-kubo namin. Dito kami nagtutulog, kumakain, kung aga-gapas kami, nagsiksik ka kami, nagraraup kami, asjay, Ilocanos. Wen, apo, kasto lang tibiyag mi, ta napanglaw kami lang, mat. Wen. So, kasya po, tayo nga rodan rogyanan datay ni topiko tayong eksena iti uneg ti jeep. Eksena number 1. Datay ni agsaksakay ti jeep nga kastoy ti nagkapuan na. Uray na lang nga masikil tarupam, ngintirong or taango na taangli na. Jay, awan ti babayin na tes di agsaksakay ti jeep, amuna lang nga gangli, kastoy pala, di pa nagkapuan na, di lang mabayin ti kaabay na. Kurang lang biswo mo na kilkili na gangliton. Oh no! Digitoy awan ti dadalang luglugan ti jeep. Eksena number Eksena number 2. Datay ni kwa nalaing launay nga makitutot yung nagtijip nga di lang mabain. Di na labangot ang dating iwan na nakabuybuyo ka nga gatabala. Di lalaing nang may tutututan ti kabay nan. Wow, napadasak di Japo at dali katugaw ko nga kwa tiro lang kita laing nang makitutututan nakabangbang si mo tingiwa na. Apo di na lang si pilyon so pay lugnak nupita ko na taangot tingiwa nan. So apo no kwamot mo yung mga nabangsit dagito kilikili ka dangiwa yumot. Apo maango yung mga taya agsipilyo kayo mut agrekso na kayo mut apo. Nakalala ka ti rekso na niya dapat 80 pesos. Mabiro ka mga tarayjay nga 80 ti makadomingo. Manulangan ti panang ipudupod mo kas jay no malpas kang agdigusun ta mo nga datay niya lalangka mo ta kilikili yun apo. Pati maratangiwa yumot. Mango yung niya. Maglalo nagsida ko iti dati bugoong na. Saragpa nagdatangiwa yu. So sapo peduman na dati kwan. Abot ti takki. Apo Diyos ko pakawalan na kami. Disiplinaan nyo tapo ti pagbagiyog. Lalo no kwa dagita ni kababay yo. Salamuhay yung tanga tattao mo tapo. Siyempre mango damot. Ang lalo ko mano dagita ni kwadtan. Babalasangan nga gangliton. Pag kayo makidayton ti lalaki. Nawanan na tarayan ta ko nos di tango ti kilikili ka iwa yon. Apo. Diyos ko. Eksena number 3. Datay agsaksakay ti jeep ngayon tiro ti do kayang na nga mati agpabagi ti kwa. Agpabagi ti nagrada tayon. Tugawon. Hindi wala ka do kayang na di na ta may ipipito na ta bubutilog na di na. So baka nung nagidikas di agsaksakay ti jeep dagiti nga taragiti niya dabusili na no dagiti da bungawnan. Hindi na lang mabaino nga kwan. Eksena number 4. Dagito yung mga dagitay ni nalaing agturog. Dagiti turturugis. Nga kaslada lang kanayon nga mapuyatan. Nga uray lang nga no kwan. Agdudusada ang kasla. Agdudusada uray dala may timugan dita. Hindi abaga mo nuhaan. Dagitay ni kwan. Hukage ti tawagan. Tawag na ragijayon. Nga gintuturog dati yung ligti. Jeepon na yada lang ang kasandagan ti kwan. Abaga ti lalaki nuno kwanta ya dalagan gitu yun. Sumarangkya pa nga. No mat kas jing amin nga makaturugan kayo ti uneg ti jeep. Mabalin mat apo nga idumugyo. Kuno isang giryo nga kasjay tahan kayo mga datay ni agin sasadagan ti abaga ti sinsino nga kababay yun. Last nga eksena. Eksena number 5. Datay ni konduktor nga kunam laki dino sino nga pasagsaken ti pasakay na ti jeepon ta uray lang aro dun sakto kayo diyan ti jeepon ipasagsa na kayo latang ipasagsak ta uray lang may ipit latag nga uray lang babayo leto nga may ipit dun kita bagaldeng na dayon nyagta na po pakawanan nak sa kayo mo't ngagkun konduktor mo't gusto mo't na rin tayo ni tugtugaw diyan ti unag ti jeepon hanyo mo't na kapasagsakenon
Mabalinda mong ipanjing ato. Apo, dapay. Kas jay ti style ti ko konduktor nga uray lang nga kwan. Ay dalaeng nga maka ala ti adu nga kwan. Sa kayundan madidang agpabagin kada paramot sa marunong nga jeep no kas jay. Ha nga rod. So DJ apo ti tupiko tayo tatta. Sapay ko maapo targipad ang Ilocano dita na paragsak ko. Kung na paragsak kayo apo, ag-subscribe kayo. Thank you. Kun apo no mapampansin nyo pa game dagito, ino nya gitaman bugo o asin, bitsin yan, jamutan, aramang sa pirata. Dagita lang mutan na puri nababatid 20 kalapaw minukas jayin nga susarumin. So pasensya kayo na po no kas ti background ko ta dito yung amin awan ti matattao. Ta syempre rugrugik pala tag YouTube, medyo wag pelo-pelo ak pala nga agpatpatang nga may maysa. Well, ta mga nalaka ako. So kasi nga ro na po, agyaman nak kanya yun no pinalpas yun dito nga video apo agyaman nak tumanan. On kasi apo, ta mga nalakati agpatpatang nga may maysa ta. Damo dagiti ni tattaong ignorante bagada sala kaguyong kano. Nga agpatpatang ka mga may maysa. Kaya nga nga kayo ti hilig ko naman ti bubrag dito kastoy agbagbag ti hilig ko ti kwa agbidbid yung may maysa hindi jila nga puta mabaina no dasab sa bali at tao. So kasi nga ro na po sapay kumata na paragsak kayo niya ganun na paragsak kayo man na po subscribe kayo dito YouTube channel ko. Kaya nakita ta duma po nga nakasubscribe dito channel ko nagyamyaman na kinyayo apo ta tultuloy lahat ta di subscriber ko. Thank you for watching and love. Hangalin na love Love kasta ni. Hang kasta. Bye.